Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay anagannak, di kay agsao wenno agaramid kadagiti banag, ama mataod iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakkelan nyo kit di ida iti na Kristyanwan apan nakadisiplina ken pamagbaga. Papagayam intay denggan ti maysapay a pakasaritaan ama itampok iti daytoy a programa. Dalan Kinapudno ken Biag. O may agbakasyon ni manang ko dito Manila. Kano? Next week ano? Kat isaganaan ta linisam ti balay. Kanagsagana ta iti ado amakan. Kat syakman amin ang tagtrabaho. Kabsat mo ti umay. Ay katulungan nak Adda trabaho. Grocery kan to Anyang iteramidem dito'y balay. Agtugaw, ha? Adda pa'y aw-awir ko. Kasano ak ngay ang makapagtrabaho no adda aw-awir ko? Abisin ako, mami. Anya, kapangpangan mo lang itay. Ang kakatagay ayaman. Kayat ko ti Diyos. Ay, saan maalukatan day taref? Tinapay ti kayat ko. Ay, saan ka nga giwara dita? Saan pa analpas ti panagdalus ko? Bitagsangit kitin. Tinapay, mami. Ingkay jawnag. Iji kwarto, darasam. Nita di pa lang kutin. Maysa! Saan ka rumrumwar dita, aging ga saan ka parwaran? Nawatam, ha? Kabanog ka nagtrabaho. Pinag-overtime da kami kit din. Anya day takan ka na. Inalak Jeref. Chocolate cake sa daytoy. Anya? Apay? Para karagiti bisita dayta, Roger. Apayakinan mo! Daka saya. Nagado dita amakan. Dayta pa'y matnangina tikinan mo. Ay, sakit talaga ti ulo na giti at tao. Basit lang, agungat kamanan ako nakon. Buisit kayo talaga. Didak pa'y matultulungan dito'y balay. Umanungot ka ako nak. Inaldaw ka nga reklamo. Ayan ni Junior. Tayo naklangin ipasyar. Nayaw-awan tayong samatan. Sa di nung tidala na sumrak balay ni ading mo. Sa bali ti sinarak mo. Ala, agsubli ka. Nagkadanon tayo ka din ni Giant da Junior, Mami. Mabiit lang nga, dani ka anak. Ay, adugayam tilugan dito Ayan da Junior. Nagmaya taboy buyaan. Dani ka anak. Di mo luklukatan day tatawa tilugan. Delikado dito eh. Ha? Madamdaman to lang, makadanon tayon. Agay ayam kayon ka ni Junior. Manang, talaga nga inururay da kayo asumangpad. Ni Roger nga eh. Amo matan na panagtrabaho. Mami, ini Junior ngay. Ay na, itay pala a junior ni Danica. Apay, ayan na aya. Ingkulong ko pa'y lang dita sa ledmi. Taay na, naglaing nga giwara. Nagwulwul. Si Kamat. Apay, adi mo parwaran, tagay ayam dakin ni Danica. Madamdaman ton manang, ta saan pa'y anagdigos. Mangan tayo kidi. Dani ka anak. Lead the prayer. Owen, Daddy. Kumustamat nga tibiyag dito yung Manila, bayaw? Trabaho amin bayaw. Masapol ang nagagata. Kamagatang amin gito'y. Kasta talaga. Sana kaskada kami di probinsya. Simple tibiyag. Un gaya. Kumustamat nga ti pagtrabaho ang bayaw. Kasi ti Apo,
Naipromotak matan. Iso ang imatumot basitan ti sweldo. Di mo samat kiskisayan day tayo, ma'am. Ah, sa anak na minuunaitan nga gininom iti arak bayaw. Tani, narigat tiyag sakit. Sigakit di mat. Uminom takit di, bayaw. Sika nga, Ubing, ha? Natangka na talaga ti ulom, ha? Ha? Oh my God, itoy! Darisam! Apay day ta? Ingkulong ko iji kwarto. Agsarsarita kami kanimanang iji salas. Ay ngam natangkan ti ulo na. Remarket din, Papa Anawa. Umay kan Junior, ha? Mapantan iji kwarto. Darasam! Ay na Elmer, sa anak ang makatulog. Anunda nga tan ayat ti anak da. Bayamlat tayo dan bakat. Anak daday dyan. Sipod simangpot tayo dito eh. Kanayon nga agsang sangit day tang ubing. Awan lakit babautan da. Mala, maturog kalatan. Inakman kasarita ni Mila. Nagsardeng natin ti pa nagsangit ni Junior. ka na naman sursurot, ah. Ti masuro. Disiplina ti anak ko. Kanya klase ti pa nagpadakkel ti aramidan. Ha? Kanayon mabautan, ah. Makapabwisit nga, Rod. Agap. Di kan magiging Roger. Ti trabaho mlatan ti asasasyon. Saan ka matatao dito'y balay? Buisit ka mo tamay sa. Kanayon da nga ta akas toy. Mami, Junior, oh, kitam. Ay na anak ko di nakdisturbuan taglot-luto ak. Kitam ni Junior, oh. Isumot ti agsirsirip di tayan ti ruangan. Ah, Junior, umay ka. Agay ayam kayo kinidani ka. Ah, kayat mo ti gatas? Mabain samit, Mami. Inrekap naman tantiri daw. Ah, bay amon. Mabain siguro anak ko. Mami, babautan ni Auntie Mila ni Junior. Masasyanak. Kanayon ngagsangit. Bay amon anak. O sige, inumamkit din day ti gatas mo. Naaldawa na ka nakariing manang. Ay, kastoy kami ngamin dito'y. Nada kami ije probinsya, masapa kami nga agririing. Nagkapi kayo ka din. Ni Junior ngay. Ay, bayam lang dita kwarto. Agbangad tumanen no parwarak. Ay namila, kaasimat ti ubing no kasta ti aramidam kan ko na. Nabangad ti anak ko manang. Saan akas ka ni Dani ka anasingpat? Da kayo man kit di nga agasawa. No kasano a pinadakil yo day ta anak yo. Ni Roger. Kaya't naapanoy-noyan. Yan masyak, saan ang mabalin? Mabalin ayang ipilit na ti kay kayat na. Junior, umay ka, tagay ayam kayo kinidani ka di tiruan. Jak kayat, agungat ni mami na marugitanak. May kakit din. Nagkadupay ti ay ayam mo. Umay ka, tapno adda kay ayam ni Dani ka. Agay ayam ta iti hide and seek. Sige. Mila, si kaman timang timpla dito si daan tayo. Amukat anhalaing ka nga gluto. Ramanak man nga, Rod. Kurang ti asin na. Ay nasa anak ngamin ama nagapgad. Dani ka! Agdardara timuging mo anak ko! Agasan tamanang, adaagas ko dito'y. Naan-ano ka? Ni Junior, binarsak na iti trak-trak na. Ti awanan bain nga ubing. Junior! Oh my God, dito'y! Mila! Junior! Bayamon! Kasaritam tulangan. Dahito ti ibagbagakat. Diyak kumakayat aparwaran ni Junior ta talaga apumarsa. Kita akman ti donor di tamuging mo, anak ko. Oh, dahito ini, Daddy. Ay na, nagasgas matlagayam. Basit lang ti donor na. Ngam nadara gaputamuging. Nasakit pa'y ka di, anak ko. Saan matin, Daddy?
Apay nga binarsak na ka. Bulbulodak lang ti trak-trak na. Agungat matan. Saan nga min nga ayam ti babae iti trak-trak? Nagsorry ak matkankwana. Ngam binarasak nak matlatta. Ala, pasensya amon, takasinsin mo mat, ha? Ingkulong mo manin ni Junior, Mila. Ado ti araramidak manang. No iso lang ta sa sikasok iti agmalem awan ti malpas at trabaho. Ay na, si kakit dimat. Gagangay ti ubing ti bangad. Iso adi na amo ti makiayayam, ta ikulkulong mo lang dito balayyo. Kababain ka na kayo, abisita. Bay amlata nga umay dito ruwar. Makidanggay, oray kadagiti na taengan. Tapno mairuam. Ay, Kitaam, di makkel ang managbabain. Kansaktan na dagiti kaayayam na. Kaya't mo ka di adumakkel akasta ti anak mo. ay, Ikulkulong mo latan ijay kwarto. Agbuy-buyalatan iti video, wano TV. Anyang itinasaya at amasursuro na dita. Nang runa no awan ka anaganak iti abay na. Amang isuro iti buy-buyaan na. Babay, Junior. Agahawid kamin. Di, Junior, bastos ka talaga ha. Umay kami tumanan agbakasyon bayaw. Amumutan, narigat ti mabayag nga agliw. Sa nabali bayaw. Da kami tuman mo ti umayagpasya rin di probinsya. ay sige Dani ka. Kismon ni Auntie Mila, taagawid tayon. Madama pa ila ti trabaho, Mila. Papayaban na tayo teacher ni Junior. Deta ka tirigat na. Tasaan ka ngamin ang mapan makimit-meeting. At sinaktan na classmate na. Anya? Induron na kanon ti classmate na. Iso na tinag. May kaduan da ito Roger. Sikaman kit di. Sikamot ti kanayon nakadkadwa na di tabalay. Apa di mo man lama isuro iti nasaya ti anak mo, ha? Siyak itan ti aking basol iti amin. Anya klase ka nga ama. Tay pabaklay mo amin kanyak. Ibaba kong ti telepono. Ado pa iti aramida. Kaya't mo asawan, saan ka nga umay? Siyak laptan ti sumango. At dagarod trabaho, Mila. Di mo ka di mawatan? Ay, apo. Agunget ka man ako nakon. Ayan ni Junior. Nakaturugan. Apa yan naglalabaga ti saksaka na? Kasano ko maama disiplina ak no Jack Bautan? Anya? Binaot mo manen? Maruruda ka talaga kankan. Apaya di mo nga mintuladan ti araramidan ni manang ko, Janice. Kitaan ti anak da. Nadayaw ka na singpet. Amo na pa ti agkararag. Panagkunam. Amo nga ramidan ti ubing dayta. No saan nga isuro ti naganak, ha? Puro nga minbahot ti amo mapang disiplina iti ubing. Mabalin mo't a disiplinaan. No kasaritam anasayaat. Dani ka, umay agbakasyon da Junior dito'y balay. Ay, talaga, Mami. Yay! Isang ornosam dagiti ay ayam mo, ha? Uwan, Mami. Itarimaan ko nga rodan. Agay ayam kamin to ka ni Junior. Mapan ko ibaga kadagiti kay ayam ko nga umay ni Junior. Ay, umanay la pagapapaan mi ka ni Roger ti panang disiplina iti anak manang. Mila, saan ang maalay ti kanayon abaot ti panang disiplina iti ubing? No anya ti mangmag nakada kayo, isumat laang tituladen na. Isu arumbang laang nga ipakita yo, ada kayo kat pagwadan anagan. Ay, saan mat ngamin amaliklikan nga agapa kami ka ni Roger. Wan, amok dayta. Ngam ilugar yo Ni, ayanan nga ni Junior manang. Bayam, napanda na kay ayam kinidani ka dita ka aruba. Ay na, mailiw di anak mo iti ka ay ayam. Jak ngamin palubusan ang makiayayam iti ruwar. Gaputa, jak kayat amarugitan. Ay na Mila, paset ti panagdakil ti ubing ti panaki ay ayam. Di ta makasursuro. Kasano na ang ma-enjoy nga iti kinaubing na no ikulkulong mulatan ija balayo.
Ala, tulungan na kit din nga agluto. Tano sumangpat dagiti agbayaw, sigurado ang mabisinan dagi jay. O sige, tulungan ka. Kasapulan adag iti ubing kat masursuro da ti makidanggay iti daduma. Saan ko mga italak dagiti naganak ti panursuro kadagiti ayayam, tamas kasapulan ti ubing ti pada na madlaeng nga ubing. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti daytoy a programa. Dalala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay, ning bag nga oras kada kayo amin.